ඉතින් ගායි හදක් ගන්නනේ හාල් ගණන් ගන්න යන්නේ මෙතන හාල් ටික කුස්සියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එක එක ගණන් ගන්න යන්නේ ගායි. පුළුවන් හිතන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යන්නේ වීඩියෝ Got it. Apa ini apa? Sate. Ya untung apa? Sate. Mana nih? Ada. Ayo bang, kali kan nih, umeh video itu nih. Ayah mana? Lo mag rata ya lu nih. Kan di rumah sih kan dia sih. Pansi kan tahu tiga gitu. Harus ada boy. Iya. Harus ada. Pansi ya lah. Namanya Haisi. Pansi bisa. Namanya Haisi ya. Ilan kaki telang kan kalau lekan berada hatinya. Malah rutin kita kadang-kadang begitu ya. Ada deka, ada tuna, ada hatara, ada apa? Guys, video yang awal ini, awal bahan murah tipe ini dah, begitu. Dai. Udah fancy. Dia size ya, dah hard. Mage tundas kira mana kira mana betul? Beli ya. Tundas ekasi dah hati mage. Aru kya gila? Tundas hasi ya. Ganti nih. Ayah kayaknya tuh. Ayah මේ ටයිම් එක යමුනොත් අයියා මම කැමරාවට නිසා කියන්නේ. Mage hayda hasi ya. Guys, ini tahu dikatiin kalau di video dan di video. Ada hayat, ada hata, ada namanya hata, 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 Si satu ini benar ada. Bisa. Ke tiga tuna
4 5 6 7 8 9 10 11 12 8,10 350 lagi buang nggak ada tas desi ya kolah ya apa gitu dulu megi okko megi tuh gitu das. mana lebaran ini kendeng satu begitu dulu kan mau 8,10 ini rupiah itu nih rupiah ini nih 8,10 350 ya Ketu? Das fancy है Das, panti ini juga kami ketemu na, kayaknya ada nih. Kita ini kerang, ini kalau video kerang ini, ini mah pergi ya. iya guys Tapi jangan subscribe, tetap subscribe deh, pergi ya.